دما خوش به خوندکارین بین هیجا امی وانا کنو ببن جه پرتوکا رفینها وانا ما روشا کردان پشتی شر جهانی یکم وانا مش خود رو پلا شست و حشتان دیه روشا کردان یا کردستان پشتی شر جهانی یکم اما بگشتی لسر روشا کردا و لسر روشا رجلات نابی و روشا دولت عثمانی حتی گه شخور دولتك آباكرن باخرن ومهرن بشتوي سجلدان الشيخ محمود بزنجي سموك الشكاكي وداوود مهرن فيمانا لوزاني أو جهاتية شانة كرن روشا كردان بشتي شر جهاني يكم تركان لفيدري ببيشنكتيا مصطفى كمال أتاتورك دس بتشكرين أوبراسيونا شر رزقاريا أناضوليا أوبراسيونا شر رزقاريا أناضوليا كرن دما دس ببي شريدي جبكن لبيدري مصطفى كمال أتاتورك شدكن سينا مي دشينة جبد وشيخين كردان جبو چه ابنا مجیر شاندن جبو گه پشتگرتی آوا بگری یعنی آریکاری پیر بکن دشه افشار گه چه ببه رزگاریا انادولیا دبانا میاد چه هاتی نویساندن دبی ام دست به شر رزگاریا انادولیا بکن و افشار جی دل سر ناوی خلیفه عثمانی به دما کوشر بداوی ببه دی وکا دگلین دوست بهفدوره امی بی ولاتی او ولاتی گچه ببه امی بریوه ببن دبانا میادن اف وقت دبه نویس هات نویساندن وشان جه سی بگ و شیخین کرداره جبو گی تشگیری آوا بکن دشاری وانده لبه داره ده سال 1919 ده لبیده چه دبی کنگره دو کنگرتین داخستن کنگره یکمی لازارومی تیل داخستن نونرین گتبلی و کنگره بون هجمارا وای گشتی شست و چار نونر تبلی دبن هجمارا وانا شست و چار هجمارا گشتی 47 جخوا کردن نونری کردن کنگره یکمین سال 1919 ده لازارومی هات داخستن نونرین گتبلی بون جماره وای گشتی 64 بون جبه هجماری 47 جه کردن پشتی وینا کنگره سیواسه تیل داخستن کنگره سیواسه جمارا کرده تیده شخوال ویدری کم تره بری هر دو کنگر بین داخستن بری وینا چه بویر هبو چه ببو بری هر دو کنگریان بروتوکولا آماسیا چه دبه بروتوکولا آماسیا بروتوکولا آماسیا ده چه بروتوکول پیمانه آماسیای شخوا باجارک نوا دولت عثمانی در ترکیه دوی بروتوکولی ده دویجن چه؟ دوی روژا که آگربستا مدروسی هاتا راگهاندن سینورین کو هایی ام وکه میثاقا ملی رادگهینن تمام اف ده بروتوکولا آماسیای ده بو اف بروتوکول دویجن چه؟ دوی روژا که آگربستا مدروسی هاتا راگهاندن سینورین کو هایی ام وکه میثاقا ملی رادگهینن تمام میثاقا ملی چیه البیداری گوری وینا راگهاندن میثاقا ملی دبی ولاتن کو جو کرد و ترکان پیکتین کرد و ترک دی وکه دو گلان تفگری بمشینن پشتی گو ولات بی آوا کرن و هر دو گل دی و چی بکند بردن
بجهجن ما في نخوة حدو قالوا بجهن ما في خو ما في نواي جباكي اتنيكي ورامياري افجي دي ميثاقا ملي ده هاتبو ديار كرن لسر فان برياران بروتوكول اماسياي وميثاقا ملي وكونغرا سيواسي وازرومي سي بجن كرد وشيخين وانا تبليبونا جي تبلي شري رزقارية أناضوليا ببن أو أوبراسيونا جي دست بي بكن وبدبي أريدكن وتبلي ببن دما جي دست بي بكن تمام يعني تبليبونا أخوة بان شيخان وبا بقين كردان جمارة واسي كسن وبدبي بجراندن لبير رجع جو كونكيجا كونغر جوا سيواسي بداوي دبي دقدا بيشتي كونغرس سيواسي البدري لينين تشدك البدري شاندكي دشينا كيدا دشينا جم اتاتورك وهبديتنا بيكتينن لينين لبر جبوتشي افشان شان جم اتاتورك جبوتشي شان جوا بدا خويا كرين جي دولتك تركيا اواببه اميجي بشجريه بدنوه وچک و پرجی لینین جوار شاندن. روسیا البدری پشتیگ لینین افشانده شاند و وقت به پشگیری دان ترکی و دولت عثمانی دماد به کمر دولت و آباب به و پشگیری بدینه. البدری روسیا جی وقت به پشگیری ده ترکان دما دولتها وآبابه أميجي بشجرتيها وبكن روسان بشجرتي وقت بي أب بشجرتيها أو قد خوازا جي آليكاريا وبشجرتيها تركان بكن دما دولتها وآبابكن أبد بي بشجريكك وقيرانك جهيلا كيبه جهيلا فرنسا وإنجليزلا وكا قيرانك دركت شما روس دماغ شاندي خوشاندن جمعة ترك وچك وپردان و دريا لينين دي دريا لينين را البيدري شما وكا قيرانك تسجريك جم فرنسا وانجليزستاني دركت جبرگو لروسيا شورشا جوتمهي دست بيك ربو شورشا السوسياليزمي لروسيا دركتبو وخطا قفقاسيا قش وقت بي روسان خستبو دستي خودن بشتي وي روسان دخست أناضوليا جي بقرن دستي خوان بشتي أناضوليا ويخو بقينن دريا سبي تمام جبو باسا دما وكا بسجريكاكي لجن فرنسا وانجليزستان تشيدبه قابا روس بشجريا تركان دكن جي دولة أخوة آبا بكن أما ديسا دوباره بكن شورشا سوسياليزم لروسيا هاتبو راغاندن خطا قفقاسياي روسيا خصبو بن دستي خدا بشتيوي دخست أناضوليا تيخا بن دستي خدا بقرة حطا بقهيجا دريا سبي بويرانا أفش كاتنانا هشت ما ترسي لجن فرنسا وإنجليزا شيء ببه تمام فرنسا البرد شدك إيدي هيزن خو بدكشينا جكوي دريج باكور بدكشينا روج آبا فرنسا في وقت بي بلاني بكارتين ودبرد بن خطة تريني دخل دستي خواده وسر خط يجي شخوا دقي تركي أنا جانا مظلمة دبي بن خط وسر خط من هن سر خطي أو خطة تريني فرنسا بن خط خص دستي خواده وسر خط جي دا تركي إيطاليا البرتشدكي حر دولتك إيدي روشة وانا هاد جوهرتن إيطاليا البيدري أوجي بدكشة تصالح هزار ونفسه بيستانده جبرتشي جبرجو قيرانا أبوري لأوروبا دردكها إيطاليا خبكشان فرنسا أجي خبكشان هيزي خبكشان دجباكور برب رجلات ببكشاندن
وتركي دسي خداني سر خطة تريني وبن خط جي خطة تريني جي فرنسا دمينا لبر انجليز وترك صالح 1900 وبيستو يكيدا بتاني دمينن دخوازن خجور روسيا قط بكن وشي دجي بكن جريداي روجابا بمينن دوی دريده شتي إيطاليا بكشيا وفرنسا بكشيا إنجليز وكي دمينن ترك تاني دمينن دخوازن خجور روسيا فقطينن وجريداي روجابا بمينن جبر بينا هالبيمانا سفري دخوازن ويجي بباندور بكن دخوازن دي هالبيمانة بباندور بكن ودولتها تركي ايدي آبا ببه تمام حطا بيدرين وشخوا بشتي ويجي صالح 1920 عنده بيمانا لوزاني شانه دكن اف بقشتي روش لرجلات أنابين كردين مدبرده روشا وشاوابو روشا كردان دبرده هر بشك جي كردان اي باشور اي باكور بشكلكي بهوايكي برنگكي نزيكي في اوبراسيوني دبن هنك جواد بهجرينن كتاب لي ببن هنجي ناف هجرينن كتاب لي ببن ايج بهجراندن لباكور بشكي جي كردا بهجرا وبشكي نبهجرا جبلي ويجي لملي كوج جريه يه درسمي تبلي بي اوبراسيوني نبون اوبراسيونا جشري رزقاريا اناضوليا تبلي نبون روش بقشتي وهاي كرد شوية بشتي ابو يرانا تشيدبن دبي امي دست بي سرهلداني خبكن صالح 1920 1920 ويكيدا سرهلدانا كوج جري تيل دار خستر تمام أمي أنا هرن بشتي ما روشا كردستاني أني زمان شاوا مصطفى كمال أتاتورك دخست دست بشري رزقاريا أناضوليا بكن نامج شيخ وبقي كردان شاندن بوقي تبلي وينا ببن وامسر مساقة من ليجي أما أخرين وما روشا كردان جي كي تبلي دي اوبراسيوني ببن يا وإيه تبلي نبن مجبر آني زمان أما بين أنا لبير شيخ أو سرهلدانا الشيخ محمودي برزنجي أما السر بي سرهلداني بآخر شيخ محمودي برزنجي تصالح 1919 دبي سالي ده انجليزستان دبي چه دبي امي كردستانكي جي كردان ره آبابك كردستانكي جي كردان ره آبابك وكي تبلي في يعني سينورين في كردستان آبابك انجليزستان جي كردارة وسينوري وينا شوي الباشور آبابك ديلوك وأربيلة وسليمانية ديلوك دهوكي ببورين دهوك وأربيلة وسليمانية ودنابا سينوري كردستانا جي بي آباكرين جهيلا إنجليزستاني صالح 1919 إيج ببقرالي وينا شخوا الشيخ محمودي برزنجي شيخ محمودي برزنجي ودمي اللي هندستاني جيان ذكر دازي ويدكن دشينين دو جبو ويبكن قرال وكا قرال راق هنا دما شيخ محمودي برزنجي تي شخد بيت بيشاوينا بردانين وبيشوازيا ويكرين دبرد بشتي جو دبقرال قرالي كردستاني مگو هرمين دهوكي وأربيلي وسليمانية قرتن دا خوازا چه دكن دا خوازا موصلي وكركوكي جي دكن بكركوكي وموصلي جي بدن ما ليل بيدا انجليز وقت بيدا خوازا وينا
ناپەجیرینن دەبێ کەرکووک و مووسڵ هەرێمەکە خۆسەرە یعنی هەرێمەکە خۆسەر بە نابە تەبلی ئەوە ببن تەبلی کوردستانە گەیمچێکن ببن شخوا ما دیسامێ دووبارە بکەین ji Duhok û Erbîlê û Silêmaniyê pêk dihat. Di vê derê Şêx Mehmûdê Berzencî dest bi şerê İngilîzan dike. Gava gê daxwaza wî napecirînin, gi Mûsil û Kerkûkê jî tevlî xwe bike. Di sala 1920 de Şêx Mehmûdê Berzencî dest bi şer dike li dijî İngilizistanê. Tamam? Dema dest bi şer dike Şêx Mehmûd tê girtin destpêkê wîna digirin û davêjin zindanî. Derdikeve di vir de û dîsakê serhildana xwe berdewam dike. İngilîz li vir ew jî êrişê xwe bêhtir dikin li ser Başûrê Kurdistan û bi vî awayî wek dibe bûyer tên neşandin. Heta Şêx Mehmûdê Berzencî nameyekê ji Yekîtiya Sovyêt re dişîne lê Yekîtiya Sovyêt wek dibe ti biryar ew ti biryarê tê dinadin ti bersiva erînî ji war naşînin ev bûyer çê dibin di serhildana Şêx Mehmûdê Berzencî de heta digê ji sala 1930 di vê salê de dîsî wek dibe careke din Şêx Mehmûdê Berzencî wek dibe serhildana xwe dîsakê nû dike lê vê carê bajarê Silêmaniyê tê bombebarankirin ji hêla balafirên İngilîzan de. Tamam. Lê Silêmaniyê dixin bajarê Silêmaniyê dixin bi balafiran ew İngilîzistan lê dixe û wêna wêran dike. Ji ber vê sedemî serhildana Şêx Mehmûdê Berzencî û gelek sedemên din jî serhildana wîna bêdeng dimîne û Mehmûdê Berzencî di sala 1956 de xwe dire ser dilobaniya xwe. Ev serhildan a Şêx Mehmûdê Berzencî bû sala 1919 de İngilîzistanê dixwestin Kurdistanekê ava bikin wî bikin qiralê wê wîna daxwaza wî çi bû bi Kerkûk û Mûsilê jî tevlî bibin û ji xwe bûyerên wekî dijî me anî ziman. Em ê ana herin smokê şikakî. Em ê binerin tevgera wî li kwî derê bû. Smokê şikakî. Tevgera wî li milê Rojhilatê Kurdistanê bû. Ji ber got smokê şikakî ev tevgeraya li gorî bercewendiyan dimeşand û ji ber got gelek peyman hatin nivîsandin û imzakirin di navbera Tirkî û İngilîzistanê û Îranê de ev tevgera wîna bêencam dimîne. Tevgera smokê şikakî li kwî derê derket li Rojhilatê Kurdistanê ji ber got ev tevger wek dibe bercewendiyên xwe kartanîn tê de û gelek peyman di wê demê de hatin imzakirin di navbera kê de Tirkan û İngilîzistanê û Îranê de dihêlê ev tevger wek dibe bêencam bimîne. Em ê ana herin di dawî de peymana Lozanê. Ev peyman sala 1923 de hatiye imzakirin şanekirin. Li kwî derê hate wek dibe ev peyman hat imzakirin li bajarê Lozanê. Bajarê Lozanê bajarekî Swêsrî ye. Di navbera kê û kê de bû? Di navbera kê û kê de bû? Fransa, İngilîzistan, Amerîka, İtalya û Sovyêt. Van dewletên desthilatdar muhra xwe li vê peymanê xistine. Peymana Lozanê a di sala 1923 de ev dewletên desthilatdar Fransa,
إنجليزستان وأمريكا إيطاليا وسوفيت جبو برچكريني أف هيمان إمذكرن مهرقة وكدبي لي دانا أنجامن بي بيماني چنه أمرسل سي أنجاما بسكنن أنا يكجي